إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما بعد أمها لغويت أخونا أولغندا ميدو ميري ميوغوتوغا حوالو كوري فوا موضوعكي شركوغي نوركا تريكا نوتا شركوغي نوباكا ما ميدو واحد كدكم موضوعكي أولغن من إمم بس مرقنا أدوها موضوعي هم يفدا موضوع كي مسلمون إما جينا أدوهن جه موضوع إما جينا دسكورن جه موضوع إما بدنجين جه موضوع هنا مويس ميادوجي مسلمون إما جينا دسكورا نوتا إما جينا أدوها واحد دكا موضوع نو كننجي ميكي شكلنك قطعا شركوغي نوركا تريكما مدوغا واحد دكانما ألغن من إنجين جه الله سبحانه وتعالى بتوحيد كلامك كون تكون يعني شركك أبدوس توحيد خلافه توحيد خلافه أي شركك توحيدك إسلام دين ونوم أدي ونوم فهوغا إسلام دين ونومتك أدي ونوم فهوغا إن الله سبحانه وتعالى بدل وجههم الدان دي إميهكو إيه أصلك ماتيغ دميهم ننجه إيكي وكي خاصة مادة إنه وكي وغتيغا وكي تانيغا وكي مدتيغا بينهم كلما إميها إنجي فودي ورغي نو توحيد أي الله سبحانه وتعالى إيمان بي إكلانجي كيا من غتموغ ماتيغا إن الله بدل وجههم الدان دين الله نعلقن كرم ماتي دميهو يا خلافنو مولي حياته جوس الله إمام وما كلامي كيمان قطما خلافنو كلامي إمام وما قنوت كلامي كيمان قطما خلافه أي حقيقة تجا شركة كفرج بابكي إكماكو كم خلافه مكي نوتا كم أريد مكي شركة كفرج درجة داك منه الله سبحانه وتعالى إلهه أوغاوان تكمو شركا كفرغ كنتتا كموغا كندالوا فواني هريها أريدون تكنو أديكيه مدو أريدون تك الله سبحانه وتعالى كلام قالوا تكونا شركا كفرغ نوركاتري كم سلام بوما ركاتري وتيبوما ادي كلام النبي امر قربا فوي
كيرت قرآن وجه ما قد مزمون كي الله إكوان تكرما كلام جه شريك نكر الله سبحانه وتعالى كتوحيد كمتي قالا دمي هرما كلام جه شرك نكر كلام جه كافر نو كلام وحي كربا فواني يا أيها الناس إمستكم وريها إنسان يا أيها الناس إمستكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إمستكم تيباميهم أركم كراشي تيباميهم ربا تيباميهم أركم كراشي تيباميهم ربا الكلام جاي تيباميهم ربك أي تيباميهم وفد بفرات تيباميهم كوري إمستكم وفد بفرات آدم قدرين وفد بفرات كائنات خالق كائنات رب وريها مخلوق غير فرات اتيابامهم غير فرات اتيابامهم الكون كراش آدم قدرين فيها آدم قدرين فيها امي هنا يكوغا ادي جني انسينا جني فيها لو بيت اخوني هن وريها مخلوق ابامي هنا كان الله سبحانه وتعالى مفدا امور تنگ كله بيجم وا شريعه فوتي غوتي باوال وا فنوه سببكي ان غوريا مخلوق نكي اتكتيج خالق اتكتيج رب معرفات کو دینے گن فراتك اتكتي سمان الله اختيار دوا فنوه إتكتي من الله فدوا فواني إتكتي أي الله كمخلوق كان إتكتي دانه هبي ما كيرت القرآن مع نبيه السنة صريحة كو صافوا من مسألة الله سبحانه وتعالى بريها مخلوق إكلانج التسبيح كيا إكلانج غلقانك إكلانج إكوان تكوري وإن من شيء إلا يسبح بحمده إبسيتشن ويمان الله وحيك رباني كلام التسبيح نكيا كلام كون تنكر هي حجر البيس شجر البيس كم ميتشبيس إكم أرغن منا إتكتيج تسبيح يا إتكتي مان الله كون تكرا غوين نينجني ملائكة الله سبحانه وتعالى التسبيحك كلام يكون تقول هذا كلام النور ده اهم بما مي آدم قدريا وفد ومتكا من الله كان يعلن كورن بدوه ملائكة بيكلنا كلام مخاطب قرآن دنواني وحي قرباني إني جاعل في الأرض خليفة ملائكة تمن الله بيموكا خليفة ابلغ إنسان ابلغ جيلك فهو جيله من إنسانه نسله دميجن دانه نسله ابلغ ملائكة كي تدنم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يا الله إبرز كلامه وفدوني توه إبرز كلامه لفظوني توه بمتيجا فسادكو ليه هو هم نجوا مفدان مخلوقه كوبا توه بينو مكي إبرز كلامه بينو ود نوغن نوه بيموغا إتم فسادكو إتم نوغا ليه هو شرككو كفر جبارتك كان عمل القرآن وردون تربايكو لفاكا إبرز كلامه بينو ود نوغن نوه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هني تمام من ملائكة تمام من ملائكة إكي هاورت إبي كلامه عددو أرغن من نكنينج إبو تأخذني أرغن من فراتك أرغن كورن فراتك شريك نكورن مواهد دكا فراتك هاي بوان تبري كما إلهك كبرياء وان تبري كما إلهك
bodukan algon men tasawwur nukurevene hin namois ekalaange bune devwa angawa fa minwaru algon menge hittaka gennan ebaje malaika bekalunge adadu nenge evaruge bodu adade evaruge warugada makhluuge Allah midannawani hadawa bodu kare ilahe baraskalange ki konto e fidun fasado fadda uredun teri bayakulawani wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak timam men ibaraskalange tasbiha kiya ibaraskalange ekawantako ibaraskalange taqdis ko iba ilaha kiyaman teri iba ilaha ngalukan ko fana wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak timam men ibaraskalange ekawantako ibaraskalange alukan kurame timam men tasbiha kiya hadame ki kuranto qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah subhanahu wa ta'ala devvi jawabaki e malaikatulle tiba mihunna kannenge timang Allah e denodi ganna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurumuga mashghul wegen ewa malaika bekalunge wahaka ebe kalunge gina gunakan ishara kuraba hadisul kuraba basbole gawani أطت السماء وحق لها أن تعط أطت السماء أدتك بروجه وحق لها أن تعط أدتك برو حق وجن بي كيف وجنت إيه ربارو قد أدتك هن أدو uduta kabbaru ejje adi e uduta kabbarun ei haqqu egen wa kameki kivegen to ma fiha mawdi'u arba'ati asabi' illa wa fiha malakun sajidun lillah Allahu akbar e han udun kore evves udegga hataru ingili jassalaha tankolwes nete hataru ingili jassalaha tankolo snete hustan kole etaniga malaikataku sajida tiriya wadagenne Allahu akbar itura kale faanu mi'raj ara wadagenne videga baitul ma'mur havana udu kale faana feni wadagenne gandu ware baitul ma'mur etana medugo suwalu kurem Jibril alayhi salam kige to dennegi ei malaika bekalun Allah hakkiya man ada kuruma alkan kuro mattaka wanu man Allah labwa furi khasatan ekamaku Allah e malaikatu mufedde widuhum fishigen adi etan mufedde widuhum fishigen emme fahuwa gutadande evves malaikataka ifahar wadejnama devana fahar wanumuge fursaten nolibe malaikatun ehage emme fahar ku malaikataka wadeveni efahu ebe folege wagutu huswi anikas abe la ilaha illa Allah law ta'khunni Allah subhanahu wa ta'ala e ilahuge makhluugun e ilah alkan kurunge hajaten iman Allah kannai ehnama se ilah hikma vanta odige me ilahun makhluugu feddevi e kalange alkan kurmattaka Allah makhluugu feddevi e kalange makhluugu feddevi emme beenu makattaka e kalange alkan kur wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun te huriya be fulves danna den wadaga nawa ayate wama khalaqtu timang Allah nu fadawme insina jinni illa liya'budun timang Allah ikawanta timang Allah alkan kurmataka Allah subhanahu wa ta'ala insina jinni min de makhluqu mufaddaw muge maqsada bainu wa rasariha ko kadange bayan korba afwani ei
إباميهم الله إمام من الله إكوان تكون كلام ينعلقن كرمجا كلام إكوان تكون كلام إمام مجا كلام إكوان تكون إله خاصة بجمع هوريها كم كلام خالص كرم إبينو مك إبينو مجا داشون إهن هوريها كم إبينو مجا داشون إبينو مفهوجا دم باقي إهن هوريها ضرورة تكينوتي أصل حقيقي مقصدك الله ألقى هميما كلام عرتكم نخدم مقدم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ميستكم تباميهم وفد ويرس كلام تباميهم كوريج ميهم وفد ويرس كلام تباميهم كابا فانج ويري رس كلام إفراطا عركم كوراج تباميهم التقوى ويري قوتك الله يكون تو كلام عركن نكو كين تقوى وريوان الله يكون تو كلام عركن نكو كين ميه كو إيمان وان نوبين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كيرت القرآن ورب بدوبي الله سبحانه وتعالى إله كونك وفدوا فوا كلام مخلوق جواهك إنسان النبي بنعمته جبركم جواهك إله كون كما قد كيرت وانت كما كردون وانت كان صاف وافد باور هيك تكيرت القرآن إله إشارة ربا فوا إيج ترين باي مياه itu كلام نانغن وافواني بيان ربا فواني كلام تبعه من ديرول مرتكا بنتنا واسكور بيبي تبعه من ماتيجا أولو بناء كم قاده بيبي أدي تبعه ميهون ماتين فيم باوالم إفنوجي سبب مبين ديريجي ميتانوجا غواما ميوايا تركاري تباميهم عيش كورن تباميهم وفاكورن تباميهم كابوي مجاكم بينهم حلال رزق من الله جل فلا تجعلوا لله أندادا كي كورن هوريها نعمة الدب بيما نعمة الدب بفران هذا من نتيكو إميها كو كانت شكا إميها كو بونت شبوي إميها كو بينهم بتكملن تنو هوريها نعمة الله دببي إله معرفة كدني جن إله إمام كيامن جن إله جامر فلا إجو تكتب بينكم يالكم همي ما الله عنقوني هوريها نعمة الجواه جن نوافا فلا تجعلوا لله أندادا تباميهم الله إفدهم فرات المهداش الله يفدن كراج مس فراتي وأنتم تعلمون تباميهن مكان نجي الله خالق الله كمالك كينتو إنسانا إنك فيريس كلام إنه وفدي فران إنه رزق دوا فران إنك ملك وري فراتا إهم فراتين يفر قرآن إفراتا بيروتي وافدا إنك إجنسوجي إنسان نبيروتو إفراد دك لوبي وافدا إنك إجنسوجي إنسان دك لوبي إكلانك كيامن غن فدا إنا فدا إن إنسانك كيامن غتو مي بدي قبول كرا وصول النو مي إفس حالك إفس لوجيك قبول كرا وصول النو فيري فراتا أو فدي فراتا هم فراتا كيفر كرو ده فراتا هم يحق تبهم نو تي فراتا خاصة بيجون وايش مي فراتا كدينو ورا منطقة خلاف ورا لوجيكال ورا قواعد خلاف كمين الله خالق وانترس كلانجي مالك وانترس كلانجي خاصة بجنبا حقها هم فرات تقدم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بما الله إفقد بس فرات هداك الله سبحانه وتعالى كلام قالوا كنا إم بدن إنذار كربا فوا مسلكي مي كلام يا إفقدهم فرات تكن هداتي كلام يا حق وجنبا كنت تنهم مخلوقنا ديتي أي شركك
ehme duniya mati gawa emme bodu aniya emme bodu na insaf emme nuba vianu da amalaki ei man Allah sharik Allah khassa wegen wakan tattahu ehme tawhidaki man Allah khassa wegen wa huriha kamage kadange khassa kuru ilahu ge uluhiyat ei alkan ada kurmuge babuga khassa alkame hamaykani Allah ada kurmattaka kadange angawafa alkame evves makhluqaka hissain nukureve waragina faharu algon menge tere muslimunna adi bay faharu dini ilmu ki yawafati be mihun nuwata mihun na dini nasihat de mihun islami hama huriha hisabek ga sifada mihun mule eba mihun na shirku ge mana nuwata tauhid ge mana ga warabbodu ulumen arafa ei deme algondu mi kiyevi ayatu ga wafada adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sual kurawun ay dhanbi a'zamu ya rasulullah allah ga rasula emme bodu faafe ki ko bato hadisul kurawe ki ge an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak emme bodu faafe ki kale allah ifadahim faraten hedume wa huwa khalaqak ikalam kale ufeddebi mi hadisul di aya adives bayin ayat taka hadith furtakuga man Allah shariku nukuruman wata shariku kurumaki ko bakan kiyade fawani mi ibaratun fala taj'alu lillahi andadan an taj'ala lillahi niddan man Allah niddaku hedu nuwata niddun taken hedun ko bato niddaki Allah him faraten ifadakuru Allah him farate ifadakuru khaliqa makhluqun ifadakuru ifismihaku Allah makhluqun ifadakureto algon mengi tere bole to mihaku hem buda mihaku Allah ke Muhammad ke Hasan ke Hussein ke ifade Allah ke eveni sheikh ke eveni wali veri ke nuta qawm ge rais ke ifade ifismihaku buneto nubune ifismihaku nubune evves miha kono bone Christian ne ves no bone Yahudi ne ves no bone Muslim ne ves no bone Hindu ne ves no bone evves miha kono bone ehm vejja duniya wati ga mushrikun ko baat imana ga tauhid wisnam vejjiya tauhid no isne ehm bima islami shariatu ga mavegem wa midinu ga tauhid dasko deifa wa nuwata evve shariate ga tauhida shirku mana kore fawa goten nu eiki bahuge hamatakum badafa algon menge gatu ga hama kurumuge usulakum shirka tauhid ge mana ne ene nu adikiye Allah ifada kurum Allah makhluqun kalangi ya makhluq na ifada kurmaki evve sale gamiha ko i'tiqad ko dulum bunu mennu Allah ke meni farate ke eggote huriha gotakun ifade ekinu ita Qur'an ga di nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga Allah ifada kurmuge mane ki ei Allah khassa wegen wa kamin Allah khassa wegen wa evves kamin ge kalange makhluqa ko baveri kurum kita percent 50% baveri kuraka nuje shirku kuraka Allah khassa wegen wa kamigga 0.0 hissa kuriyas 50% hissa kuriyas 10% hissa kuriyas man Allah khalis ko kuranje kame man Allah ngekani haqwa kame ehem makhluqa ka baveri ko finama evves tafaten shiruku ga kufru ga percentage ga evves gellu me faida ennen ei gellu huswes ehmi ma algon mangi tere ga
mi masale boy shirka ka nuwane shirka ka wane kivegen to yararun annani bay islami gawm tawga islam din gawaha dakka bay mi ehmi ma misalaka sufi nge bay haddu fana ala fawa mazhab tabuga ebe ami hun tawhida shirku ge maana qurani mi fada uslubak ehmi ma Allah nun farata ka alkamuge bay kanta ta kommeswar ka kurewmaki e farata ka ves deve Allah kureve ihtirame hama ehmi ma kalanga makhluqun kure ma shakhsiyatun nafs kureve ihtirame Allah wali verinna hama manukura ha hindaku maniki defara evvare nubunanya masalennu ehmi ma algon menge tere miha ku nota miha ka bodu kamejjigen Allah subhanahu wa ta'ala ekaku khalis ko dua kurani aneka ko dua awahan ijaba weto kommes wali verige qabr kari gos ebe fulay me duweri ko man Allah dannawani ei shiruka ka evves gulumen huri kamen nun kamuga ei evves masale nun kamuga ei awah dua ijaba wana gotek kamuga heni e shakhsiyat ki man Allah lobo diganwa shakhsiyat hembi man shakhsiyat me duweri ko dennevi ma wasum mifada shubha take ngolun take getereng waragina muslimun shirku ga amalu takkure ei shirku nu kamuga hiko e gabur kare dia miha nuotai wali veriya ga nanga miha ene bo buneto e gabur ga ei wali veriya ki Allah ifada miheke nu bune e mejja shirku ka nuane kamuga e ba mi hun tafsir ko denimi gota ei warabbodu olume Ebo takhunne tauhid ki Allah khalis ko Quran je huriha alkame kalange ekani kurun evs makhluqa ka zarge min warus bavel kurme nubehet e tauhid shirku kureveni kon halategga man Allah khalis ko Quran je kamegga e kalange makhluqun zarge min warus baelun e shirku ehbima خالص ألقمه غتوغا نوتا العبادة المحضة خاصة ألقنتا نماذ رود زكاة حج ندر دعاء الدين ومجه إباب ويكم الله خالص كري فواكنتا إشي كتلون قرباني كرمو فدا نانغاني من الله تكا نوني نكربين كنتا تكون زرق من مرس إهم فرات باور كوجن نوانا أي توحيدك إفس فراتك نامي كامي haybate shakhsiyate en alkamegga baveri ko finama ei shirk hame fada Allah ki khaliq kalange ki raziq kalange ki rabb mane ki kalange muriha che milku ege godige mani kalange al hakim tauhid al hakimiyya wata tauhid ki terega hakimiyatu gewah ka ilmu indakafwani wara khassa ko ei man Allah ge rabbu anta kamuge terein e kalange khassa wegen waka rububiyatu ge terega wara khassa kame kon kame toy sharu kurum echen haram kurum waki amalaki faafai kamuga haram kame kamuga kandayelo adi efada hukum takuga saza kanda elu Allah ge haqqi man Allah khalis haqqi ay hukum ko rabbani man Allah subhanahu wa ta'ala yani kalange rabb alun naki makhluq e makhluq mufid bi kalange e makhluq ge tabiyata fitrat denodi ganawni e kalange e makhluqna faada horiga laba horiga manfa horiga denodi ganawni e fara ekalange ehmbima ekalange adam ge daringe atan huriha ikhtiyar dunu kurabba ebe amihun ekalange ikhtiyar devvi ikhtiyar ge minwar tak devvi ekamako ebe amihun di alkan kurambi goy adi shar'i hukum tak man Allah ba'ala bafawe e usula qawaid ge dafu ekalange hukuma shariatu ge dashun insanu na man Allah ikhtiyar devva fawani ya edgota ya khilaf nuwa gota ge bamihun diri wala
ya eggota ya khilaf nuwagota ibami hun qanunu sadamvi hukum tavis kanda alamvi gawaid tan hadamvi masale nu eka man Allah khalis wegen wa hukumen ei ekalange bawala wa wa hukum man Allah kanda eluvi shar'i kaveni kureve usule angena kafiri hena ku innam beenumvi ange mihage wali veriyaku hunnana komagote visunnana enega wali veriyaga huddiya isune aves ekuga adi kaveni kura ange mihage surumoga firi hena ka kaveni kureveni de hekiverin tibenje hen ijab qabul hekiverin mi usul kanda elubbi e usul ge dashun anhena ka firi hena ko de mihunge jinsi ufa hasil kurun hudda e anuda ei haram kam kureveni ikame demi hunges jinsi ufa hasil kureveni kamako muslimaka e ufa hasil kureveni man Allah kanda alba fawa usuluge dash erun ei warar rangalu kame ehi kame enage tabiyatuga fitratuga nafsuga man Allah labba fawa edun taken ene hasil kurani Allah ga amr fula eggota ei shar'i kave e kave nya khilafa miha ko be buni timanna lobiwa mihen ei ena lobiwa madeke hema harun demihun ebbaswi demihun nakide lobi werin kamuga demihun lobiwegen e demihunge lobi hasilu kuran beenun gota kabulen ehem miheka undagu kura kanu ehen evves mihege hurriyata kan evves mihege miniwan kam kanu behen mi harmen demihunge amilla miniwan kameke harmen demihun ebbas wegen ruhigen kura kameke evves miheka undagu denwana mi kam kobato masaleki masaleki emme masale henge mes masale hamaikani masaleki kalemen demihun ruhigen kalemen demihun ebbavegen jinsi edun hasil kuran ti uluni Allah nahi kurabba faiko e kalange kandalu qanuna khilafa ehem vi mai boduwegen wa fafai boduwegen wa haram adi edemihum me gunani miki miha ka behe kame nune harmange miniwan kame hembi maharwana huddawana harun demihum ebbaswege mijja pura ehem vejje edemihum nakide kafar edemihum nakide mushrikun kivegento ehawar kuda kamakum miheku kafaroi labba eha kuda kamakum miheku kafaroi kivegento eheni ena eki edemihun naki man Allah ge alun kamuga edemihun ga bolunu kuri edemihun naki man Allah bawale bi hukme e khaliq e hakim e rabb bawale bi hukma kan edemihun nuruhuni lawati akhun ehlima Allah subhanahu wa ta'ala mifadam baik kan tatang haram kurevi mi ummata Allah haram kurevi kan tatay kalange kirte Qur'an ga ba ala baafre tafsila diumuge maana inne Allah haram kuraba fa kan tatay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devva fa maana ki kirte Qur'ana sunnatuga Allah subhanahu wa ta'ala kanadigen nahi kurevi kan tatay ebuhuri angawa eye kalange hukum e hukma khilafu e gatumaki khanda eligen uredume e hukum gabul nukurumaki ei man Allah sharik kurum bal edemihum bonefita Allah Husainu be edemihum evvare midennevi Obama Hussein evsale gemihum nubune Amerika ge raisa nuota divi rajye ge raisa nuota Saudi Arabia ge kinga nuota enihin bodati farataka Allah evvareke emihun kandadi gaanunke kommen em bodegen no Allah wa hakim e ilahu ge hukum inkar kuritive ebe amihun e kuri shariken e man Allah khassa wegen wa kame e hukum kandadu we kala insana ki man Allah ge milke evi ma insana ko insana kan aniya kurumuge masalaga le ohruwa finama man Allah hukum ba wala ba le ohru afino man Allah hukum ba wala ba adam ge dariya ge
ගුණවන්තකුන් ගුණවනේ හලාකු කොල්ලාෆින මෑන් අල්ලාහ් හුකුම් බාවලබා මෑන් අල්ලාහ්ගේ මිල්කේ කලන් හුකුම් බාවලබි දැන් එවස් ආදම්ගේ දරීක හක්කෙන් නෙයි මේ තිමන්නගේ හෂිගඩේ තිමන්නේ ෂෙන්ගේනි තිමන්නගේ ගුණවණ හදාන ගොයි තිමන්න බේනු මිය හදාකු කොල්ලාන මේ තිමන්න බේනු මිය වික්කාදාන මේ තිමන්න බේනු මිය හදියා කුරාන මේ නොත තිමන්න බේනු ගානුන තිමන්න හදාන මේ නෝ ඒ එවස් ආදම්ගේ දරීක ලිවිගම ඉක්තියාරෙන් නෝ ඒ මේ ආදම්ගේ දරියාගේ වෙරි රස් කලන්ගේ ලිවිගම ඉක්තියාර ehmima Allah subhanahu wa ta'ala e kalange rasula waki kantata ki kushekkamuga kanda eluvima Allah ge alai Allah ge imam wegen kuri mihikama cha lazim wa kame ene ikhtiyar libigen nuwe lazim gen wa kame ekan gabul ko bola ba kiya mangatu ekimihun kiya mangatu muga tafat namai suriya emme en adakun ebbahakun emmin warga qabul kuranche man Allah ei hakim kam ei rabbukam ei ilahukum bawalabi ei rangalu hukum ei man hukumaki egotan ul e qabul kuranje hukma enun ebbes hukmaki kamuda etchennun ehmima Allah subhanahu wa ta'ala sharik kurumuge masale ki loboti akhunne dunya matigawa ebb nurakka tarikanta adi ehame fasehen इंसानुंगे तेरेगा फितुरी दान बिरु एरी वबाए එහෙන් වෙගෙන් අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා ශිරුකුගේ නොරක්කා තෙරකන් ශිරුකුගේ බොඩුකම් වරක් ගිනන් කීර්ත කුර්ආනුග අංගවා ඉන්දා කුරබා වඅබුදුල්ලාහ වලා තුෂරිකු බිහි ෂයිआ තිබැනි අල්ලාහ් නලකන් කුරාෂේ එකලංගේ ශරීකු නුකුරාෂේ فلا تجعلوا لله اندادا man Allah ifadehim faratin nuhadashi mane ki man Allah haqq webes kamehim farataka hisan qurash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emmenu bafafa kamuga kandalu wafwani shirku gefa adiki mi ummata mi shirku ge inzar warabbodan ekade faanu debba fawani ege teren ema nabiy sallallahu alaihi wasallam hadisul qurba we timan kale faano tiya ba mi ngumcha emme biruwatiwa oda gannawa ikkamaki ashirkul khafi forwigem wa shirke yani muslimuna warsaaf ko inge budan alkan ko nuata hemves echkan alkan ko mane ki ruku ko sujud ko hedun ei shirkek ennamas insanunge hituga forwi fawa shirku mane ki hituga ufedidane shirku hitav wadedane shirku ei nurakka teri bavat Allah ada kuran jehe kame man Allah ngekani kureve kame ena ada kuramundairu enage hituga ena Allah nu ngehim farata kattaka ekan kuran azum koffavu algon menge terega adu ufuleve iruga waragina mihun tibe hama ibbahi kiya shi'aren ufuda ekamako kitam mihun to ebehunge hitugawa niyata qasdu rangali vetu ediye dawruga midi rajege isve diye dawruga algon men khandange bohuri budu taken hada resort එක බෙහෙට්ටු බුදු taken hada resort එක බෙහෙට්ටු munkarat evve shakken bodu wegen wa munkarat dihi rajyege ilmu erinna siyasatu danunna amurayitunge waragina bayku inkar kuri ekama idikola inkar nukuraves baawaru mihun tibi algona yaqinum vesingeni eruga inkar kuri e buduta behettuma e amaluge macca inkar kuri huriha emmen e baamihunge niyataki en niyatekkamu gawanama mane ki man Allah fiwa shariku kurave ichi take nota man Allah haram kurava fa wa kame kurave tive kama idikolo hedi eniyatuga idikolo hedi mihun
miyadu duniyege huri emihage diri hurenema miyadu es emiha algun mena fenunis ekamako eduwa ho inkar kuri kitam mihunto miyadu es miyadu ane kahen sarukaregga hama budu take hadagen genas behettijje ekamako eduwa ho inkar kuri mihun hama sida e amadu miyadu kurawunima ebatibu ege tereng bෑවරු මීහුන් අලානුද අදිකේ දිෆා කරන් ඔහො මී කියෙන්න ඕනේ ඔහො මී කිනු බෑ කමෙන්න ඕනේ ඔහො මී නු බෑ මක්සදේක කුරි කමෙන්න ඕනේ කුරීග නු බෑ කම මිහාර නු බෑ කම එකමු කන්තන් හම එක්කම ඔබට අහුන්නේ අල්ලාහ් හරාම් කරවි කමේ එකන් කරවේ zamaana makanuge sawabun එකන් halal වෙ ෆහරාම් වෙ ෆනුවා එහෙම් වනි මක්රූහ කන්තත්ත එහෙම් වනි මුබාහ් බුද්ධ කන්තත්ත මං අල්ලාහ් එෆද කන් කම මෙදුග වකි හුකුම බාව නුදවා කන්තත්ත එෆද කන් කමුගා ඉල්මු වරින් ෆික්හු වරින් කඩාලු වාෆ වේ බයි කන්තත්ත බයි මුජ්තමා තවග හුද්ද අනේ බ මුජ්තමා තවග හුද්ද එන්නු බයි හාලතුග මස්සලේ එන්නු අනේ බ හාලතුග මස්සලේ එකමකු මං අල්ලාහ් කණ්ඩාලිගෙන් හුකුම බාව ලවා හරාම් කරවා වා කම දුවහ කුවස් duha kuwes evves duniyega evves zamanega evves fashionega huddain nukurebe misalaka zine amerika ga mige zaman take kuriga zine kuruma ki hudda kamennu ejjinsun gulun hingo maki hudda kamennu ekamaku miyadu ei hudda kam mi aharuga US Army ge terega ke hurala bayta akhunna visenge wada kunnawa ejjinsun gulun hingumuge masalaga kuriga ekam mana kurumuge bawategge gaanunen hedi foy miharu e gaanunu badalu kurevijje hudda kurev muslimunna kihinetto ibami hunge zamana makan tafatu munge hukum badal quran kurevene ei kafaru mushrikunge kame allah haram kurevi kame science and technology gotum bay ko kuriera ndiumuge sawbo nota modern zamana vima modern age vima modern era en asgen mihun delodon tariburagen go sarame antarishwegen go allah haram kurevi kanta taken halal kuraka dubben nuganeve adi kalange kanalu bafa hukume badalu kuraka mihun nakatteli foliyen nuganeve ehvima komme dawaregga komme zaima ku komme raisa ku komme veriya ku komme mammiha ku kuri namos nubaka me koffi nama muslime vejjiya jehene emihige iman kamuge matiga sabituwa iman kamaki ehvima islam wafahu iman wafahu mu'minaku tauhid ge matiga sabitu maki shirka kufru adi kandalige men allah haram kurabwa munkarat ka purimati wahiduga e munkara kuramiha nuwata shirka kufur ga hulweriya nuwata ikan kuramiha nuwata ikan faturamihu e mihunge shakhsiyatunna e mihunna timanna de terega oi relationship nuwata timage kamuge guluma nuisnu eki iman kamennu iman kamaki tibaya tiba muamala korenje miha onna guluma visnage muli muamala kurmennu adikiye tiba visnanje tibaya allah de terega oi guluma tibage veri raskalange ade terego ekkulum allah haram kurevi hembejiya bappa mamma bebe kokko datta party ge veri miha group ge bodu miha company ge boss evves tafate ne bami kurani haram kame bami nubakam ka go ikan gabul ko genwan ikam inkar kuran jene ikan islah kuran mase kuran jene ikam badal kuran mase kuran jene ehnum vejiya ei wakimiha ku kurima nubakama kavfa aneka ku itibage mihe bima tiba group mihe bima ekan himaya ko finama ei tauhida kandeligen khilaf kame ei shirka kufur ge bawate dobe takhun ei shirka kufur ge bawate ei jahiliyatu goy emmenuba kan tatagweteren kam ta'assub qawmiyat wataniyatu ge namuga faafay kuriyasyo no bakame kuriyasyo komme kame kuriyasyo tibage miha himaya kurumuge visnu
mi islam din emme fortamo do inkar kori kanta ehvi ma mi mad din insaniyatu qabul kura sababaki insaniyatu ge emme gina bayakam mi din lobueti ve riti vi es sababaki ei kala dona mussanja faqiru kamuge evves tafaten allah kuttam gumuge kalange dinan ulumuga nei ekamako adi ada hama evves kalumi hunna dommi hunge tafatu islam nu mi hunge gatu ga ebai adi ves ma royal bay ma me bay kamuga dommi hunge ba mi hunge nafsu takame duga deke ehvi ma bay visnun terin bay buddhi verin bay liun terin liuwawe kiya de wafawe ingiresiyaku duniyege komme tanaka dies duniya komme badalen ayes emi hunge visnuma sikundi badale noana kon kamega emi hun abadu es qabul qurani emi hun naki ehen insanu ge macca ma ma baik ma molo baik mi bay visnun teringe bahe islam dinu ga lobo ta khunne mi nuba visnu menne adiki islam dinu ga mu'mina ko iman wo mafahu ga ina khalis wan jehni man allah ekalang ya khilaf we hinduga ekang ei faafe bejja faafe e haram kame ekamuge shariatu ga ekamuge bodu kodami algon men naganje ehbi ma miyadu ekaviswana garunuga algon menna kurimati wa shirka kufruge baavatta ki mige sadaste ga har kuriga nuwata mige tak garune kuriga huri shirku taka kufru taka tafatu ecche maneki kuriga huri kufra shirku neti kenu ege itura plus kurige zamani shirku tawge macca mi zamanu ga shirku ituruwi evsalega kurige shiruken uwi gossami haro a shiruken feduni kino miyadu duniye miyoti emme kurige emme bodu jahiliye zamanu go huri shiruku tan e huri gotan hure eichi adi turak ginave adi abavetta uge shiruka kufuru ufedi emi ma miyadu warak gina kurige ilmu eringe fettakunte tauhida shiruku ge babu kiyawaero misalu ga nufenna bawaru shiruku miyadu algon menna fene ikankan hadam baton chene emvesalega ilmuerin devava misalu tange kanye nun eiki shirka kufruge bavettaka come ilmuerin se be flege zamanu ga hunna kantatta ke misalu ga dakkaman miyadu mi technology ge zaman ehbi ma miyadu technology ge maguga technology ge usul takon digital shirk technology ge shirk algon mengi terega ulani zamani shirk ehvi ma misalaka kuri zamanuga kahinu ghaibu ge khabar di ule mihun ge mustaqbal kiyade mihun ekafarun kanta kuraguta ki ko mihun na baddal ko fa ba mihun ge munu bada e ba mihun ge mihun ge mamma ge nanga ha fa mihun ge naslu ge wahaka ha fa bai sual takoffa jawabu ge kiyade ni kale wani mihinne kale kuri mihinne kale mustaqbal oti mihin e shirku hama ek gotange bai miyadu es ekamaku miyadu e shirukan ituru tarakkiye asawani tarakkiye namuga islami gawmu takawis shirku kura meshin ta gene vidana kamuge biroti malgondo kulle kan handami mi misalu kiyade kafar gawmu takuga nuata islami gawmu tabies ben islami gawmu tawus miharu ko me mihikari da kanu che shopping mall taw shopping center takuga meshin hure batta hogos ek koppalim أبلاها نتيجة كيادة حكومة تفاتها توجته أبلهم حكومة تفاتها توجته إفس تفات النادي هم يكن الزمان بدلهم جسابهم شركوا جوسيلة بقيت تفاتوا هذي ما ميادو أرجون منجي تعليمي دائرة كتيرة إسلامي قوم توجه تعليمي daira emme boda shirku ge norakka teri kamoti ei ala bodeti omo anna jil eba mi hunna
science technology miyadu kiyawadeni echaki Allah subhanahu wa ta'ala e ilahuge ekkawantakamge hekitakamuga bibimmatiga debbi echi hitawge study hada e takati dirasa ko kiyu ulum ilmaki miyadu shirkuge wasilate kamuga man Allah iman wa faratakum hada etakati islami gawmu takawadafa miyadu man envima zamani taraqqi ga ahlu werin kamuga miyadu duniyega izzat teri sharaf weri buddhi weri decent bike kamuga nuata tolerance hunna bike kamuga visnun teri bike kamuga sifa kore mi hunna kikoba waki dinaka waki shariataka waki hukumaka dawat nudemi waki kamen haram ko waki kamen halal ko waki kamen wajib nukurami adikiye ejinsun gulun hingumaki haram kamake i hutur kamake i nuba kamake ifada kanda koggen nuwane kama meduga miha nikuriya ruwara fimu ei na tahzib miha na tahzib mihinge ehbima america europe ge gawmu takuga ifada fahish nuba amalu taka meduga muna wattaru jassa mihunnaki psycho bay maneki nafsani bali jihifati bay ebe amihunki counseling di ebe amihunge nafsu taraggi kuran jihifawa bay ebe amihunki ma ihu zamanenge fashion takakan ule ihu zamanenge hukum takakum brain wash wefatibi sikundi doifati bay kamuga ebe amin sifa kurani miharu miyadu divehi rajye adives islami gawmu takuga ebe amihun ebe amihun gatu gawa ebaruge beenun koggen teacherunna mudarrisunna philosopherun wata doctorun professorun genesge kosta bava e bahada mimalega mirajega science ge namuga technology ge namuga tarakki ge namuga kochito daskoddeni islam deenuge emme mativeriye shi'ar naktala ei mu'minaku enage hitan iman kam wanuma fahuga islam kam wanuma fahuga enage hitugawa enage iman kamuge em mativeri rukun kamugawa al wala wal bara shirka kufra ahlu werinna bariyahuma la ilaha illa allah kiyagen tibi tauhid ahlu werinna e kalima deke lobi wa ahlu werinna deke lobi uma man allah halal kuravi kantattaka miha lobi kuruma kalange nahi kuravi kantattaka nafrat kurumuge mi mativeri babu ekko fohelumatta maseke kuran shirka kufur hadi huturu kantattangi bakamekamga dekun ei no bakamek ei zamana tarakkiya nugule kame gota daskodde eru komme mihe koes masale no ahmad muhammad ei muslime raju joju ane namekya mi ane dinege mihe ena ulani miheka indegen to nunto ena magumati hingalan edani enage lobiveriya goyagen ei firihene to anghene to no dejinsuge demihun to nunto bala hedumaki ei tahziba tarakkiya khilaf kamekkamuga bamihu daskoddi kiyadeni science ge laboratory egga tahlilu koggen libe natija nuniya deen shariaten evvesecce sabitu nukurevenekam maneki man allah baawale bi wahyaki evves aslennen eccekkama migota kiyadi migota daskoddeni ebamihu min rakkateri mifada nurakkateri bawaru shirka kufruge amalutaka i'tiqadta visnunta miyadu islami qawmuta dani furem lobeti akhunni algon men kihine to algon men aqida algon men tawhid himaya qurani hamay kani algon men mi mavege ma islam deenu ge nan kiya kam go macca fakhru weri wegen tibe nuwani algon men ge ilmu werinna algon men ge kiyawagen tibe mi hunna algon men ge visnu terinna algon men ge huriha men ebbar da maseke korange buche algon men ge islami qawm algon men ge muslim mujtamataka rangalo tawhid ge ilmu kiyawada mi tawhid islam deenu ge
ma sharia rangala daskodde ege tere nuni evve sicce gabudu nukuran ege be onna komme ichaki tahlilu ko bala oda olum filwa algon menge islamic laboratory egga tahlilu ko fa tajriba ko fa islam dina fushu arato nun to bala fa nun islami goma waddage nuwana ichi enu be algon menge aqida algon menge tauhid algon menge mi ekkawan to kora man allah ekkawan to kora algon menge tun gelli indan algon me e shi'aru adu ufla tibba ege natija mi algon me fenna ege natija nun nama kihinetto muslimun hitan arani wali verina naduru bunuma ziyarat dohadiyumuge masala adi ekkiba kollaha kanda edi gemmen allah fiwahem farataka alkon korwe budu echi nuwata e maanaga mihum beenun kon ule echi nuwata e baawatuge echi saqafatuge namuga ehem mihunge deen takan ihtiram kurumuge namuga awatteninge haqqu ada kurumuge namuga tibaga amilla geega shirka kufra ege ahlu werinna marhaba kiya mihunna da'watu diye ba mihunge kanta tafaturuma ei masale nun kamuga kihinetto insanun dekem mi feshi ei tawhid ne tuni hama ekani nubaka maki party ya khilaf hama ekani rangalu kamaki party nga bul kura kante ko ba to kalange ki mihar kalange ki wes party ge qanuna usula gawaid himi malgando warak gina halan libe ade mi zamanu ga mi wagutuga malebis adiraji tere radu bayr islam din deke lobi wa rangal eba mi hunge niye go henno rangalu kahala bay befulun algonu kiyane mi rangalu maqam ga tibi befulun waran ikhlas tere kama ko ahada kam ebune algonu mi maseke kurani algonu menge mujtama islah kurebe toy democracy ge usul sheikh algonu mi gotare mi maseke kurani ena go henno nengeto ekamako miyadu algonu menge baawaru muslimunna nenge timanna heyokantаттake kuran rangalu kame kuran minnu kunnani allah taga galange dina gota shebuna heyokame kurani ekamako kaakattaka kon usulege darro allah nun ehin farate genamuga allah nun ehin shariate ge dasu kufra shirku ge babi algonu menge terega miyedu fetere mum midani lobete akhonne algon men emmen dannam allah subhanahu wa ta'ala khalis begen wa alkan takuga ei evves min baraka him farate bavel nukore adi enun kantatta enun guriha kama kis men allah milko gen wa kame ekama ko men allah subhanahu wa ta'ala ekalange khalis begen wa alkan fiwa ehin kantatta labwa fawani insanu nan ekko du ko labwa fennu waki min gade allah ei komme kamik gaves emme mati farahemi ma komme kamik emme mati min gado allah ekamu adam ge daringe diriolumuge nizam insanu diriolumuge min nizam hingani komme ves hamatakaku hemi ma allah tabaraka wa taala efada hamatake efada usul insanu nadu kuraba fawe algon nubunan gawme ga raitu majlis onna nujhene ke algon nubunan qanuna qawaid hada nujhene ke nun hadan jehene insanu hinga binga uleiru magumatiga kuriyad dana faraten eburi annan jehen faraten netakas tarakkiwe duwa echi ga ulen jehunima injinu di echi bara duwa echi duniyen ijadu etakiti ga ulen feshunima damwa kola annamwa kola kandalan jehen huttamwa tantan go traffic light bahatten jehen e qanuna qawaid tan hadan jehen adiwes baawar kanta eburi hadan jehechi allah nun ehem farattaka kiyaman gatun kiyaman gannan jehene kivegento allah subhanahu wa ta'ala ilaha kiyaman gatuman engevi ei ilahu ge kiyaman gatun ei aslu alkame ehemi me alkamuge dashun ehin insanuna ehin insanuna kiyaman gannan je eh nuniya dirolunge nizamen nonna misalaka mamma bappa kiyaman wanje eka mamma bappa kalange to no ei allah ge aden ehmi ma mamma bappe kiyaman gannan jeheni allah subhanahu wa ta'ala amru fuluge dashu ei ilahu amru fula khilafun wa komme kame mamma bappe kiyaman wanje veri mi ha kiyaman nuwe
government nuhinga ehmi ma verimi ha kiyama wa jehene eka moi kalange to nu ei rabbu to nu ei kaku ei algon men kala insan ei allah ge ale e kalange boda ba kiyama ganne je kalange nikameti ale e kamako algon men ge veriya ehmi ma algon men ihtiram koran je algon men lobi wanje algon men boda ba kiyama ganne je Allah Rasulage amru fula eggotan hinga nama Allah Rasulage amra khilaf nuwa kan kam amru Qur'anam Allah Rasula khilaf wajhiya e evse chenu eka balan kamenne adi balage nuwana Allah kiyaman ganna gotan verimi ha kiyaman bi Allah kiyaman ganna gota mamba fanna kiyaman bi ehme jiya timannage mamme abappai ki Allah ifada farate ke nubunyakas ene kurawni konkametto ene man Allah ifada faraten heduni ene man Allah nidda ko heduni man Allah ifada him faraten heduni lobi loibanu da insanu naka diri noleve man Allah insana ga nafsu ga lobi dabba wafa loibanu da insana nungeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lobi kuren bebi lobi wadayagen ne ehn makhluqun deki ambi miha deke khassa lobe darin deke khassa lobe ehim makhluqun deke hama lobe tibag muslim akhun deke lobe adi tibag muslim akhennu eh dine ge mihe kam insan ema insani avanta kam ge lobe wadu janawar naam suipe wadu janawar naam sufi ge lobe mi lobe altakunge terega hissa nukon insanunge dirunge nizam rangale nuwa nehbima man Allah subhanahu wa ta'ala lobe la wa lobe loy bangamur kurawwa fawani ekamako mu'minako enage mamma deke bappa deke nuwata ambi miha deke nuwata darifulu deke nuwata gengule janawar deke lobi wi ehen uriha echkavure boda ehme jiya eheduni kochit enenge lobi wewuni Allah subhanahu wa ta'ala enage rabb enage verifara enage malik wantaras kalang enage ilahu deke wanje he lobi emejiya ena adina gengule kutta gado nota enage pet nota enage lobing gengule janawar gado bula gado ei kalange kamga nugunya kasine e bula gado de ke lobi wewuni men Allah de ke lobi wa wara e kalange ada kuranje hakku e bulalatta ka ada kuri emejiya ene e bula gado e heduni enage kalange kamuga ene Allah evvar kurawuni e fara ebi ma miyadu mifada shirku insanu ge terega e boy tebe fon ado sawana de terakun khabaruga de terakun commerce news segga goaleve america europe tantaga kommeves mussandi millionaire ko billionaire ko ena marwamun ena ge muda wartako court ga registry kuri ena gengule kuttagana niko kal lebet insanu nawore boda adiki ngefada miho ebe miho kalange ngada kuranje hakku e janawar gadata ka ada Quran mikan riti wegen hitame ki mikan riti wegen miedu muslimun wes egota janawara medu muamala Quran fasha janawar ki mi rul yaran che nu janawar wes hekon hitanche e chisa denje he hakko ekamu insana ko marala fa janawar ko himay kurima kochikato mimi mi eka viswana garunuge tarakkiya dawwa kora buddhiya visnumuga ma kuri arafawa baikama dawwa kora mi western gawmu tawge mi nga halatu ballawa logoti akhunne billion khardu kurani tafatu bhava tawge janawaru tan himayat eta million adam ge darinni ge le ohorwa america ga western gawmu takuga adi hemis gawmu taku reka duwala ukaleve kaabo taketi ukaleve kaabo takete halaku kureve kaabo takete e ukanula etaketi gengos insanunna kandi finama miyadu aharegge macca komme duwahegge macca marwamun eda tassate kai tanha seta million insanun bandam marwanata ekamako ebami hun kunigoda ukala chives insanunna hama nufora adiki insanun bandam marwani ya khilafan ebami hun beha bes farwaya kaabo taketi tayyar kogen ufaddage duniyege kankol takaggos belaya kahaba pen buina miara
අනිකච්චන් හිමාය කොරක්කා තෙරිකෝ ඒගේ බලීචි තන්තනු හොයාගෙන ගෙන හොස්පිටා තකුග ය බේස් ෆරුවා කොද්දෙනි හිලේ සාබහ එකමකු අල්ගොන් මෙන් ඉන්සානුන්න ඉන්ෂුරන්ස් අනුලා බේස් කුරුමුගේ හක් ගෙන්නේ මියද ඇමරිකාගේ එම්බೆ බොඩු ඉෂුව කී ලොබති අකුන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් නැතියා එවස් ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එක රජිස්ට්‍රි ෆනතියා ඒ කාඩු නැතිවියා එවස් හොස්පිටල් එක බේස් ෆරුවා කුරුමුගේ හක් ගෙන්නේ එතම් මිලියන් මීහුනේ ඒ ඉන්ෂුරන්ස් නැතිගෙන් බේස් ෆරුවා නොලිබි මරුවගෙන් එබදේ මී තරතිගේ දවවා කොරා ඒ බෝගොස් මීුගේ හාල හොරි ගොත එහෙවිම ශිරුකා කුෆරකි ඉන්සානුගේ තර වරත් තෆාතු සූරාග වරත් තෆාතු වෙග්ගොත වන්නයිච්චේ කියමම් වමුගා ලෝබි වමුගා ඉහ්තිරාම් කුරුමුගා බස්සහ බෝලෙඹුමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලතකුන්න හද්දුතකේ ගොත්තකේ බාවලව අංගවාෆ එබොයි එගොතුගේ මතින් ලෝබිකුමා එගොතුගේ මතින් කියමම් ගතුමා බස්සෙහුම කී රංගලුකම එකම යා ඛිලාෆා බෝලබා කියමම් ගතුම කී නොරක්කා තෙරිකම අදිකේ මිහා ශිරුකා කුෆුර්ගේ තෙර දානකම අලගොන් මෙන්න මියදු එම්මෙ බොඩක් කියමන් තෙරිවා එම්මෙ වරුගදේ කියමන් තෙරිවා අමුරක් කියමන් තෙරිවා දස්කොත් දෙවේ වරගින ඉදාරාතකුග ස්කූල් කුදින්න දස්කොත් දෙවේ ටීචර් උන්න කියමන් ගන්න වරනගල කමෙ ටීචර් උන්න ජේන කියමන් ගන්න ඉහ්තරාම් කරා මෑම්බ ෆෑන්න කියමන් ගන්න අදි හිතාමයක් වුණ ජේන මියදු කියමන් ගතුම කී මෑම්බ ෆෑන්න කරන් ජේ කමෙ නූන් කමුග වරගින බොඩම මුන් අට්පඩති ඔම ගන්න කුදින්න දස්වනි සබකි ඒයිවස් ඉහමාදු කොල්ලා නත්තා දෙවේ කමෙ ටීචර් උන්න සම එගොත මුආමලා කරේ මුන්දනේ එකමකු බයෙන් මුස්සසාතක ඉදාරත දුනියේග බුරි මි කියමන් ගතුමා ඉහ්තිරාම් කුරුමුගා දස්කොද්දී එකම මි ඉන්සානුන් ට්‍රේන් කරණි කොංගොතකන්ත මීහකු ඒනාගේ වෙරි රස්කදාංගේ ඒනගේ කලාංගේ ඒනගේ ඉලාහ කියමන් ගන්න වරවුර බොඩන් ආදම්ගේ දරින්න කියමන් ගන්න මිසාලක සිෆාන් අලගො මෙ දන්නවනි සිෆාන්ගේ නුබ වාහකෙන්නු අලගො මෙ දන්නවනි දුනියේග හුරිහා ගවමුතකේ ඉස්තිස්නා කනුදා හුරිහා ගවමුතකේ අල්ලාහ ඊමාන් වේ කලාංගේ බිරුවතිවා බයකු තිබෙදාන දුනියේ යගිනු වෙස් තිබෙන කොම්මස් බයක එකම ඒ බයික හොදාන කමන්නේ දුනියේගේ බොඩන් වෙ බයික වාහක මිහාරු දක්කන්ජේ ඒගොතුම් ඉස්ලාමී ගවම තවියස් කාෆරුගේ ගවම තවියස් සිෆාන් තයාර කුරෙවෙනි වර බොඩ කියමන් ගන්න බෝලඹ අමුර තබාවා බයික් ගොතු කිහා වරකත් ඒ සිෆාන්ගේ බොඩු මීහා නුවත ලෂ්කරුගේ ජමාතුගේ ගුරුප්ගේ වෙරියක හුන්න මීහා order දීවි නම කොම්මකම වෙස් කුරන්ජේ ඒගොත සිෆාන් තයාර කුරන් ඇමරිකා යුරෝප් අදිවස් දුනියගේ හින් ගවමුතකු ඉස්ලාමී ගවමුතකුගා අල්ගොන්මෙන්ගේ මච්ච වාජිබුවගෙන් වනි අල්ගොන්මෙන්ගේ වෙරින්ගේ මච්ච වාජිබුවගෙන් වනි අල්ගොන්මෙන්ගේ මුස්ලිමු සිෆාන් මුස්ලිමු මුජාහිදුන් එබෑමීහුන් කියමන් ගතුන්ගේ මච්ච තර්බියතු කුරන් මිලිටරි ට්‍රේනින් රංගල දෙන් එකමකු එබෑමීහුන් නම් එම්මෙ ෆර්තම දස්කොත් දෙන් ජීනි බෑමීහුන්ගේ වෙරි රස් කලාංගේ එබෑමීහුන් සිෆාන්ගේ මීහ කවි මිලිටරි ආමිය කවි හංගුරාම කුරා හංගුරාම වෙරිය කම්මි වනි කාකට්ටකාතෝ ගවමට්ටක නු වතනට්ටක නු රයිතුනට්ටක නු අල්ලාහට්ටක එම්මෙ ෆර්තම ප්‍රින්සිපල් ලක වාංජෙහෙනි මිකන් එම්මෙ ෆර්තම රුකුනෙකම වාංජෙහෙනි මිකන්ත සිෆාන්ගේ මීහකු තයාරුවා එරුගා ඒ කොම්මකමකස් කුර්බානි දෙන් තයාරුවා ශක්සියතෙන් වෙජිය ඒ හුරිහා කමෙග්ගා එනගේ නියත ගස්තුගා වාංජෙහෙනි කොම් ෆරාත තෝ එනගේ වෙරිෆල එහෙමීම ඒ සිෆාන්ගේ බේකදුන්න දස්කොත් දෙන් ජෙහෙනි සිෆාන්ගේ කොම්මෙ ලෂ්කරෙග්ග කොම්මෙ ගුරුපෙග්ග කොම්මෙ කමෙග්ග ವಿ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮತಿಗ ವಿಸ್ ನೋತ ಗೌಮಿ ಮಸ್ಲಹತುಗ ಕುರೆವೆ ಕಮ ಗಾವಿಸ್ ನೋತ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಂಗೆ ಖಿದ್ಮತುಗ ನುಕಿ ಕಮ ಗಾವಿಸ್ ವೆರಿಯ ಕಂ ಹುನ್ನ ಮೀಹಾ ಓರ್ಡರ್ ದೀಗೆ ನುವಾನ ಅಮರಕ್ಕೊಗೆ ನುವಾನ ಅಲ್ಲಾಹ ರಸೂಲಗ ಅಮರಕ ಖಿಲಾಫ್
mang Allah sharik kuran kalange kufru wa e kalange haram kore bi kame kuran e kalange wajib kore kame dupal kihine to muslim kay gota muslimun tayyar quran no amur korebe ekam hitama ki algon menge muslimu gina gawmu takuga muslimun tarbiyatu ko muslim sifan tayyar kuran anna ustazunna mudarrisuna ki kombaita Allah rasulan mutanna amilla hawa nafsa alkan quran ejjinsuge darinna kæveni kurami ho insanuge daraja mettifati bimi bayin halat takuga bay daruri halat e bohri kafaru gatu bohri ilmu muslimun nam genne vidan emihunge tereng trainer e nota teacher e nota professor e genes ke kiye vidan masale no ekamako sharu e hudud ge terega Allah rasula ge haddu ge tereng gahimene ecchi emihun gatu negene ekamako hitama ki algon menge gawmu takuga algon menge sifanna algon menge kiyawa kudinna huriha emmen tayyar koreveni kufra shirku ga hulwerin beenum wa gota e bami ge hitun Allah rasula din ekkon nereda ehmi malubati akhunne ege natija algon men namiyadu mi fennane algon emme foratama buduge masala emme foratama algon haram wi budu bahatta e thalale mo fahoga kulliya kalibun khabaraki budu halaku kuri mi hekkamuga beleve miha hayyar kuri wa algonda ewagutuga bahe buneven oti algonduge Facebook status ga algondu liuni miha tan algonda gabul kurewuni divehi sifanaki divehi rayitunge haqquga ei muslimun wima mi muslimu dawlate wima e bami hunga haqquga mase kuraba ekamako miyadu algonda mi visnuni budegge haqquga divessege duwas dubwalam wes tayyara divehi rajyega ebo dibukan dihi sarkaruge mi system ge tere e mi monunto e budu hala kurama kulli ekan e mi hayyar ko ege hem mane vis negidan එන්නමොස් ඒ උර හැරම් විකමකි මේ බුදු තකුගේ මස්සලා දිවි රාජ්‍යයේ ඉල්මු වරි ඒ කොම්මේ ගවමෙක් ගවස් ඒ ගවමෙක්ගේ වෙරින් එම්මේ කියමම් වාංජේ ෆර ගවමෙක්ගේ වෙරින් නුවතේ ගවමෙක් රයිතුන් එම්මේ ෆරතම බස්සහා කියමම් ගන්නන් ජෙහෙනි ඒ ගවමෙක්ගේ ඉල්මු වරින් ගෙමු නං අල්ලාහ් අමර කරබා ෆානි ඉල්මු වරින් කියමම් ගන්න එකමකෝ දිවි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමී මේ ගවමුගා पूरी इस्लामी मुअस्ससा इस्लामिक मिनिस्ट्री नेरी फय फतवा या नसीहता खिलाफ एक चीज तक गनास बाहट्टा अदि ए हलाकु कुरीमी हुन्ना अदबुदी हय्यर कुरेवी अदि ए वरे अगुनु हराम बी कमकी नुवत मजा कमकी बाकी हुरी बुदुतंग हिमाय कुरमट्टका दिवे ही सिफांगे बे कलुम फोरी मरंग तनुगा बेति मी एक गोतकुम वरम मजाकम अने गोतकुम हिताम वरिकम अलगोन मेन दीनी नजर को वरम हिताम वरिकम सियासी नजर को वरा हेव्वाका एगोतकी मुस्लिम सिफान अल्लाह रसूल अटका कुर्बानी देंजे सिफान मुस्लिम हय्यर को नुवता इस्लामी शऊर गा इस्लामी जोश गा दीनी शियार का खिलाफ कम मना कर नुकुन नमी हूँ फस्सा बुरुआ व बुदें हिमायत कर मट्टका मुस्लिम के सिफा के मीहु बेट एतनु गए बुदु हिमायत कर बुरी मीहा में तुम की के तो गुनाह सिफा के सोलनी मुस्लिम सिफा के बेरुगा सोलनी मुस्लिम अलगुन में तेरेगा मधुम काफरुंगे बौड़े नमस मसले की सिफा के एवस बेर कदका हग्गे नोवे दीनुगे हग्गुगा अल्लाह रसूलागे हक्कुगा इल्मु वरिंगे फतवा एक गोतंगुलेक एकमको सिफांगे वन्नेरुगा एम्मे फरतमे इकरार कुरवनी इस्लाम दीन टका अल्लाह रसूलागे अमर फुला एक गोता दीनुगे हक्कुगा ते दुवंग अदि या एक गोता हुआ कशवर मिन अगनी अहद कशवर हिफन याहुदु कशवर हिफम फहुगा अमल कुरमुगे मैदानुगा सिफांगे बोडकम हुन्न मीहा ऑर्डर दिनी कोम्मे कमे कुरंग ऑर्डर दिनी से कम कुरंगे बची मी सिफान विसनी फोन नगोय मी बॅम अमल कुरा
num vejia e sifange mi henu sifange bekale num ei uredi fawani Allah ureduma ki ha bodu kamennu eba mi hunna mihiri algon menge muslim gawmegga islamic muslim gawmegga muassasata huge bodati mi hunna kudi mi hunna emmenge visnu gosahuri hisab lo beta khunni sifange ganna komme amura ki bolan ba ki man ganna je amure kamunga niwah ka tera wadichi aves wahadaka kolulla kanne bang islami gawm taku bay num yedu waragina gawm taku misalaka UN sifange lashkaruga wa talif daluge lashkaruga duniyage sulha maslahatu balahattam wegen islami gawm takum sifan fon wonje emihuna qabul kurani got ehem bima muslimu sifan Malaysia Saudi Arabia Pakistan Misr mihengos islami gawm takkamu gawa bodati huriha gawmakum wes sifan fonwanje e sharafu gelli danati e sharafu mihatana nulibi otima divi sifan wes fonwa gotan emme fahum huriha kamennemu kochetto e ba mi himayat koran la ilaha illa Allah muslim akhunna ukhtun gatulu koffa amerika ge najis kafarun himayat koran jeheni mi islami gawmu takun da sifange niyata gastennu ekamu ebamen koran je kandaka ki ei lobeta akhunne algondo khassako mitanu gafa kollani algondo ge loboti sifange be kadu mi divehi gawmuge sifange be kadu naki muslim tiya be kadu wa kurabage nota tiya be kadu audu kashwar hippanti tibbevi emme fortama Allah rasula islam din yafahuga veri hemejia kada edigen sorry hakon Allah rasula nahi kurabba fawa kame kurang amur kuremi kada edigen Allah rasula wajib kurabba fawa dini wajibaka khilafu an amru kofi nama eya idikol hadanche fortama kanta ekan gabul koggen nuwana amali maidanu huriha kamen evvarennu evve salige tibai nukurevene kantatange buri shirkuge amal nuwata ekama taidu kurumuge amal misalaka isvediya misaluga kihinato muslimu sifange be kalako sarkaru nuwata sifange kandali ma wajib kuri ma fonui tive Iraq Amerika sifan himayat kuran Afghanistan Amerika sifan himayat kuran nuwata Afrika Amerika sifan himayat kuran adi muslimu gatulu kuran dani hisabun jeheni huttala kinato muslimu sifange be kalako training ge terege olenje honas nuwata gawmi wajibe ge terege olenje honas nuwata komme kame ge terege olenje honas namadu wagutu as jehi namadu wagutu faitu am vaira namadu kurevene embes goten neti bodu mi hay dennevi gadje huniye wagutu faitu waniye timanna namadu kuranje he bodu mi hangani ki keto kale namadu kura kannune nuhe behetti kale behetti miweni kame kurash tikan kurash mi islami gawmege kanta hingago ehem bunima sifange be kala kan muddawane to ade labba algonduge wajibaki gawmi wajibe namadu wagutu faitu wajja wambi namadu du kolla sifange order amara kiyamanga uddainu egotagi namadu du kurmaki shirke kufre namadu gastu galwa ke evs mu'mina ka muslima ka jaiz kamenu evs hadatega muslim sifan muslim commander muslim mujahid eba mihu namang Allah angawa foti ki keto komme halatega is namadu kur komme halatega is namadu khair evs halatega namadu du kurum li haqqin ehmima qawmi wajib kiyas komme wajib kiyas man Allah kandelige nahi kurabba hawa kantatta khassakon ege teren khassako shirka kufru ge kantatta
ekantata tawil nukurevene ekantata ehe maanegga nugenevene ekantata ehin tafsirege teraka nuweddene shirka kufur darajage kamen atuwejjinama oho nimuni ekan dukolla e amur kuri verinna kandaligen uredu maki alkam ekkamuga deki ebanuna uredin jehe kufra shirkuge kantata kurimati vejjiya e amur kuri faratan uredu maki men Allah ada kureve alkam ekkamuga e jihad ekkamuga deki ekan egota kurevenje enun kantata tereng haram kantata misalaka dini wajibta nuwata sunna kantata terega e fiqhuge ahlu werin fiqhuge mawduge terega bahus kure vidana kantata misalaka tumbuli behettum mana tumbuli diu kurmaki ilmu waringe tereng waragina be fulun wajib ane be fulun sunnate ane be fulun e ekhala kamen nun kam gavidalu ehem wima sifange be kalaku tumbuli beluma tumbuli behettumge masalaga bahus kure vidana adi ilmu warika tafatu mana tafatu halatuga kiyade vidana ekamako namaduge masala nuwata shirka kufurge masala nuwata e darajage bodeti nuba kantatta sifange be kalaka wam vegen nukureve lobeti emmeha akhunna ukhtu algon menge mirege mawduwa ki shirkuge norakkaterika ehwima algon menge emmen balen jehene algon menge siyasatuga algon menge iktisadi madan algon menge kuliwaruge madanuga algon menge masekkatuge madanuga algon menge huriha diriulumuge madanegga muslimaku enage islam kammati sabitu hunna shirka kufruge amalen atuwejjena mefada kame kurimati vejjena ekamum bariyave durhadi ekama inkar kuran ekama nattale ekam badal kuran masekke kuran shirka kufruge evves kame balaganege nuwane wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wa takhunni lawati muslimunne man Allah kalange rasula yafahuga Allah rasula yafahuga emme bodatiba lobi wanjihe tiba kiyaman ada kuranjihe bolambanjihe insana ki kahuto tiba mi duniya ngufamvumuga man Allah medweri kurevve tibage mamma ya bappa ei tiba lobi kuranjihe tiba ihtiram kuranjihe tiba adab ta'zim ada kuranjihe shakhsiyat man Allah taka mamma ya bappa deke lobi uma mamma ya bappa en ihtiram kurma mamma ya bappa en hiteri uma mamma ya bappa en ihsan teri uma ki alkam ekamaku mamma ya bappa shirku kurma amur kuri kafarwa amur kuri ehem bejjiya mamma ya bappa edemi hunge lobi tibage bo mati ge hen namoes Allah shariku kurange kalange kafar mun amru kofinama Allah subhanahu wa ta'ala angawani wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm timang Allah shariku kurmattaka tibage mamme abappa majbur kofinama kihinen hadashe majbur kuri den hadana goten nen hembima timang Allah shariku kurasheke nu adike fala tuti'huma evves halegga edemihunna kiyaman nuwa e amuruga kiyaman begen nuwane ei Allah shariku kur wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa hennamas mamma ya bappa ge haqqi wa rabbul haqqi bima man Allah haqqu dabafani edemihunna dunya wi kantattakuga Allah rasula ge amru fula khilafun wa kan kamuga shirkuge kamakan wa kan tattawga edemihunge ihtiram ko lobi ko edemihunge haqqu ada kuram edemihunna rangala kan tattakuran jehen namos edemihun amur kuri darfula miveni kam bes koddere bapya mamme taka ei shirka kufruge amale beji Allah kuran fala tuti'hu edemihunna kiyaman nuwas hama mihun ko moti huriha adamuge darinna insanu na hennunna shirka kufruge norakka terikamuga algon min jehen ei algonu lobi wani algonu ge ilmu area de algonu ge imam de aneka ko lobi wani enage boss de aneka ko lobi wani enage party ge bodu miha de aneka ko lobi wani gawmu ge lubuati zaim rais de ebe kalunge amuru fulu ebe kalunge order ebe kalung angawa goen ei komme gote vies rangalu ge kamga gabul kuran jehichiya
ei shirka kufr ga amal Allah rasula ga amru ge maccan ge bamihun ge amru insan nuwata hem makhluq ge amru fulafi nam Allah rasula or boda hen shakhsiyat kan ihtiram kuffi nam tiba halak tiba gel kandelige mang Allah wenge meni kam wajib meni kam haram qawmu ge za'i nuwata qanuna asasi haguta geneste mihun human rights taraqiya duniya huriha echege maana koddi e figuhu genesdi e tiyarita genesdi e kiyadani mi zamana gule gotun gawman taraqi genomuge namuga nota musandi umuge namuga nota ane hendes kombes bahana ge shaytana ge figuhu ge dasu kiyadani Allah rasula ge hukma khilafa kirta qur'ana khilafa ehim bejji ay fada halatu ge bamana kiyamam bege nuane kiyamam bejjenama tibage rabbaki tibage kalange ki Allah kamga tiba kitam me barabuni namo seidoge adiki tibayam Allah nu ehim farata kan ei alkan kureveni tiba Allah nu farata ki tibage rabb kamga tibage kalange kamga tibage hakim kamga tibage malik kamga heduni Allah subhanahu wa ta'ala kalange ang imam kalange rasulun ng imam kalange bawale takicang imam kalange alukan kuramun dia bayenge dawage matiga tibegen mifada amalu takurima ebamihun sifa ko deva mi men ummata tauhid ge ummata wahi kurabawani kiketo ei shirku ge norakkatir kam inzar kuramat taka kalange wahi kurabawani ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah muslimun ne kirti ma nabiyya muslimun ne mu'minun ne ittakhadhu abamihum kombat yahudi nasara mi kawtu rasul sallallahu alaihi wasallam ge risalatu awmu ge kuriga man Allah fanu bi nabiyya isa alaihi salam adi kalam fanu bi man rasula nabiyya musa alaihi salam adi kalam fanu bi man rasula nabiyya ibrahim alaihi salam mi bebe kalun nang imam be kalun macca bawa lewunnu fetta kan imam ge tibi kamuga dawa kuri bay adi Allah alkan kuramunga bay kama kuma Allah ban sifa kurban ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah ibamihum man Allah fi aba ibamihum ge hiburun yahudi ilmuin adi ruhban rahibun nasara nge ilmu ni ibamihun naki Allah fi aba rabbun takek kamuga kalange takek kamuga ibamihun hediye ekamaku yahudi fotegga nota nasara nge fotegga nota ibamihun ge evs bahigga nen ibamihun diye fay bune fay ibamihun ge hiburunna ibamihun ge rahibun naki kalange takeke nota rabbun takeke evs foteggane tawrat ko injil la ko nei old nota new testament ko nei den kongo daga to ibamihum man Allah ifada ihim faratakin hedi kite ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge mati wer sahabi islam me wada ga tum fahuga mi ayata me dugo sawal kurba shakwa kurbani Allah ga rasula timanna mi nasora akime timanna ge foi danname timanna ge din danname timanna men ge verinna timanna men ge ilmu verinna bodti mi hunnaki evve sale ga man Allah fi walkan kore farate kam ga nudekeme ki vegen toy man Allah mi wahi kurawani timam men ge verinna ilmu verinna bodti mi hunnaki rabbun takke kam ga hedikam timanna men nuhada me hemme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ema sahabi aswal kurawani emerangal tiba nuota tibamen nuota kalemen ge hibrun kalemen ge rahibun kalemen ge bodat tibi mihun man Allah haram kurevi kantata kandaligin tawrata injil ga haram kurabba fa kantata ei masale nune halale buni mai kan gabul kuram hi nevi tigam kurame Allah kandaligin halal kurabba furi echi kandaligin halal kamuga kandalu ba furi chi e bamihunge hawaya e bamihunga mille duma gota e mi harame bunimati bamihunga budu kuram hi
sahabi dannawani Allah ge rasula tikan kurame tikan wati tihenne Allah haram kura tawratu ge halal haram echi ti mammenge boditi mihun halal ebuni ngatu memmono me ade e ti mammenge bodu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qur'an fatilka ibadatuhum ayyati yabamihun ge werinna bodu nakuri alkamaki eni halal kandayalum haram kandayalum nuwata hukum kandayalum baawalebbu ei Allah ge haqq e kalange hukme baawala bafa waniko e hukumuga sariha hukme sariha ayate sariha hadise saaf ko sabitu e saaf dalilu diben e bay ehmejiya evves mihe ge baha e hukum du kon no deve rangal bay hukumta ege maana ya mafhum tafatu safin nu fiqhi ahkam ge terabanna kanta tangebuhuri e kanta fiqhi usula ilmi usulu ge dafun kurbe bahsegga e kako en ilmu ko haram anen ilmu ko haram nune bunave kanta taken ebuhuri enama sariha dalilu ge bawa le fa kanta tan algon men miedu kurimati ge mule kanta ta ma shariatu ge hudud ta adives kaneligen haram kore fori kantada ekankama miedu gowam midani zamana nuguleti insani hangutaka nugule kantattake nikantatta badalu koram mejje algon men efada evves kame alif dalu ge amuraka nuwata gawmuge rais ge amuraka nuwata algon menge majlis membarunge nimmu maka algon men evves mihako ein efada kame salaka zine halal kori demiyun ebbaswegen koffiyum masale nun kamuga kandedi nuwata ekaman Allah kandalu ba fa in haddu ei kamunu da ecce kamuga kandedi ehmejiya ekan gabulu kogge nuwane fada kame gabulu koffinama emihako Allah fiya wa hem farata kan alkan koffi emihako Allah fiya wa hem farata ki rabbu kamuga gabulu koffi emhalumati akhunne shirku ge nurakateri kam duru heli veveto balan jene komme goten hadafus tibage furana du kollan jeheni tibaya shirku kura majbur we enu ngeves goten netunima shirku nukuru mattaka shirku nukuru ge nietu evaruge kameni bayin halat tange bohur insanaka kufur bahe bunan je huddawa kala halat tabis ekamako amruko islam deen ge mima mativeri tauhid algon menna amru qurani angani ma mativeri tauhid ga Allah subhanahu wa ta'ala kawan takurma kalanga algon kurum matiga demihun nan guriha halate egotu ga marweda kilti ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma Allah amru qurani wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kale fana man Allah kan kurmati kalange kiyama ummatiga demi hunna washe kale fana maro badalu jamata adi kale fana tabawegen tibe man sahabina mi ummatuge emha mu'minun ngamur kurabani fala tamutunna illa wa antum muslimun tibe mi marnu washe timang Allah kiyama ganege bahaluga menuni Allah subhanahu wa ta'ala alugandasha midive hidibuge emmeha loboti muslimunna mavegin wa islam din ge tauhid rangala ungenum ge tawfiq de bash adi moli duniyega tauhid ga khul werin nasr de bash islami emmeha qawmutaka islami moli ummatu ga tauhid ga ilmu am kurabash adi shirka kufru ge emmeha baawatakum algon menge darin salama kuraba rakatir kurabash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shirka kufru ge rakatir kama indar kuraba ekamun salama bumangedi dua kurma amur kuraba dasko de wafawe shirkun salama umman Allah dua ko danna wanjelo bote akhunne ehbima algon men abadu amali gotunna ilmi gotunna adi alqamuge gotum masake koranche algon munge tauhid himayako Allah kawanto ke kalangya sharik kurmuge evs kamen algon minna algon menge khaliq wan taveri ras kalangya de tera uras yes mude e halatu algon men diri ule algon men marwe ganda subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.